melemari ke kota Sampang, depak ke Sampang dumak mele pacipote ke Khodri ni ke ampun minangka pencerama kondang, tapi sayang kita bengal araji boleh kita apa-apa lah itu kocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lagare mas lemes berarti relah manter-manter seteja seteti hajat dan kaula ajunan seteja manter-manter katarema dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben ropa-ropana pengajian menabi sabe nangi pemakaman tikati penikah kaula ben ajunan paling sagoniin kudu aroma saja jet mati ya giyah. Jadi tak ki kepikiran si abi ini boleh. Sambil makin kenceng tak kira petabu di reng dia ki ya kok. Para rabu si sami mulja nyon seborah pagendengi sampai anak kebayi compok seterakhir pakun model pada ben penikah. Alhaakumut takatsur, sepaling banyak wang muang umur ke manusia. Pok nompok tunya jan Gusti Allah. Katoni papolong ngagapi. Kak ro belum tantoh ikan nikmati apa? Papolong soki mate bah. Singakan oleh nalako narui si odi. Mun si mati ni tak kira depak telok kali telok seni ka ani ka bak. Hatta zurtumul maqabir tak ikeres saban dirigi lanceng dirigi parabon apok pak alako terus sampai andi anak terus sampai andi kompoi tak ikan reken jaban jan tuah ningoning mate pak ingat nih kan le nyon sepora pak saki soki na oreng sanyak banyak netunnya na oreng sajen epagenteng kecingan re sajen makro. Nyon sabora gula benih ke ngapentasi bede kantoh ning se kama boy paling sakoni hukum makecingan panika makro paling sakoni kan mungkin pas cunggen dengan hukum haram sabab reng mate panika buk tak butuh kekecingan se butuh kekecingan panika reng se odi letak laku arao ben letak laku ngorap lesoh sila ko ada buat reben kemon kasimatek nyon sepora ada parlon apa nyon sepora beni tak oleh beni kaula arasanan si bedening kanto punten pasogi orang bila mate hakikat ada si seneng ai pasingi kejingan pada ben ada malam itu manabi ikiyasaki ka hadis kanjeng nabi panika toman cekaki papana kormah dek ka kuburan seperpane siksa ana bobolana sabab saben butombuan se odi awirit kaisa tak ambu tak peke tasbih ka Gusti Allah mun tombu nang atas kuburan sebeda ilmu kubur miloh ka gencirna wirid ben zikir rebe se tombu atas makam ben sampian pah semprot lesosela ko arawa pas elepah nyinyit mulyaki si paling genteng nyon sepora benting tombui kejingan repengu tombu nalalang bener-bener pak apa sebab salanje le milan ada bu sebagian itu bu kiban ulama ada bu rebe setombu ning atas makam mun taker norok ben ramuan
alias jat niat epatenna beda si ada buah ki makro anapa sebab mekke kenjirna wirid saya manfaat ka sebab ilmu kopur milan kan ten gula motor kaula ben sampean mon pon tak pati kenceng sing ngaji aki juju nyai ben kai selamat teh intare magama tamani kanior bah deba ben roh le tak lekas mate tamani kan jet apa pas patorok kanior tak langkong kanior matoro juju abe ngaji ben Jumat tak kejokat adua ben bektol tak sempat pas raki kanior lecu kemun bedongku pada ben pandai kamantari kekernior lakuna sebenarnya nah, para rabu sesami mulja eman kak di mana tina motor nikah Isra ben Haul nikah Arab pelocot lah cek reng cek lah mulai gila ada cek lah begina mulai rela rela kalau setengah 11 rela para rabu sesami mulja haul ni setahun sekalian saya kocak haul setahun mondu kali setahunnya mana semester lesjit bongkuan nih saya kocak haul setahun mon edu kalinya mana semester haul orang adu aki bengasepo apa nih kejak ngantos setahun sekalian pak adu aki reng sepo apa nih keseben bektoh wakul Rabbirhamhuma kama rabbayani saghir Allah saya bu mon kereng sepo doana jangan tos setahun sekali ya kan reng mangkena doa kireng sepo ngantos to bektuan kadang mereka Pak Polo nyatos nyatahun ibu mari ibu ada apa ada boleh mila nasada kana mun ibu ka piaki kena bental-bental lah gila Arab rumah lepas tuli tedung sebede kopur le tak arep-arepan boleh mana sih ni beni kau le beni alang-lang sedekah bental ben secema-cema bagus kur keng cek pah ambu gara-gara mari ibu wih papakun si adu sabab mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas nyon sepora mun la salah becanna panika saben-saben mayit sebeda ning ilmu kubur panika dek pada orang sita selem tak pada perasaan orang ta selem ben orang beres pak nyon sepora mun beda orang ta selem minta tolong enggak roma ke yontal emas tak kira ndak tolong emas sekilo enggak tak butuh kok jak pola beras setengah kintal enggak maki yocol naraskin tak kira ndak aja lah ana bobolan taselem saya kabuto setong eban duar ke apa ban gara-gara abad daripada ben sebedi kuburan sebedi kuburan pani ketak butuh lampu pon ada make lampu 6 bian 40 hari tak ipate sekali tak kira dititeran ke sebedi ni dalam karena tak ada PLN masuk ke dalam torena jelas beni tak oleh kau tak akhir-akhir karena gara-gara sampai anak lampui makam orang lampui makam kenging keng arwah toju nah orang se odi male tak takok ben merengi sele bede makam mon se mate makita ilampui ada muncet padang kubur makita ilampui pakun gentera idulem mila na sa ikabuto ben reng kubur panika beni ilampui doa aki ma doa aki je berak pokok lam re bahasa ngilampu bahidin ruah karena kadang beda CCE mana pasti pasang pajung boleh neng di atas nah kuburan nah letak kau cenan ja kalau nah benih kau lenyali buntan keng jak cokopkan pajung papakun doa aki re mari abajang wafuk mari abajang assalamualaikum awirid mari awirid mun tak tahu macam Arab macam Madura ya Allah sapora aki tu saabtina ben reng sepo dua abtina ben benga sepo dari reng sepo dua abtina reng sepo dua matwa ben benga sepo di reng sepo matwa kakapi je baca ceran baca al-fatihah magi aja ya al-fatihah kata remah arwah si paling yambe nengi kuburan arwah si paling yambe mila na abtina mator
mon bedereng sepo alamat teh lalocer di tanah tina ma ancor tak ning tolong keng atina anak ki laku adua aki kesebe di lum kopur arose mateh pagunanya ma odi jan hokom pak karena genjeran ki terus akili sebalik ke mon kau leban sampian andi anak tau ning maca Quran tau ning ngaji tak ingat si adua aki kesebe di kopur aro beni berak mate sebe di kopur wah bengkanya mana lah tompes guru bang ada guru kan pak kan geni kewirak jennat tidak boleh mila nangireng kau leban sampian pong-pong ibaringi kesempatan ben Gusti Allah kang kuiki tetap abek tekering sepo sano sampun bedilum koput ayo doaki cek ngantos holan saben maria bejeng becah le sebut sing kau le tau ning kenyamanan make dina make tak sebut nyaman pokok la oning ka oreng karena Allah oning cek kerimagi kepaseraan gini kan kalau sering ngocak kau lemun khususannya banyak gelur karena kadang khususan terlalu lemper pak patehan roh khususan ilah pujuk anu pujuk pacar pujuk langker pujuk kocor pujuk apa anu pakai kepi beda terlalu lemper bolak balik cereng si tahlil pada keburu kau le kadang baca patehan kadang-kadang takut banget nih kawan gula khususan dek saja saya tulis nih buku penikah dari atas ke bawah dari kanan ke kacer cok baca ceran pakemet ke kepi pak Al-Fatihah marilah ayo jok pangeran dari tak gimeng jok nom pangeran lah tahu jok sapan saya tulis rumah malaikat lah mari nyongok boleh nggak nih ini kan nambai ganjaran arah apa bola nah saya tahlil roka buru kakapi Edi mau beda orang yang tahlil keng nyaman. Ya, sampean kena tahlil gara-gara beda tetangga mati. Sampean mun tidak tetangga mati ya tahlil mari Isa mari Maurib. Tak kira aja. Aro keng ka tahlil gara-gara tetangga mati si tak entar tak nyaman. Cek saking pas ikalak singkat, mun pola na doa maki sakoni, kuliman kadiman mator. Cek saking beda orang ngucap la ilaha illallah sekalian pas genjeran la ilaha illallah tembeng isabe tembengan si kanan pas langit bumi ben esenang isabe ning si kacir pakun abraan genjeran la ilaha illallah sekalian napa boleh gelak sampean pagena ben yazin keng kula yakin asa kelesek mbian gelak ya Allah katon para abid ben tahlil nareja aina ongguan milan jek saking ngebed jek saking nek jek saking jek kui jek saking bed orang ngejeng-onjengan Pak Polo nyatos nyataunnya ibu tahlilan ngagak hadir tapi lah imulan narelang iki mage ayo maca la ilaha illallah kalian la ilaha illallah ngakan mulai Pak bonyak genjer narolah perak kakapi terang si Yunjeng keng kiai na tak Yunjeng boleh bantuan rumah gitu hari nekore kering depor aja kare si amasa tak usah mang kes tak usah mang nyon sepora kadang binian wae tak usah mang sampian ka urusan genjeran tak usah Allah tak kekurangan genjeran urusan orang menyinglah duri urusan menyinglah beto bencang sebenarnya lorong itu lantaran ngi swarga tinggi derajat kok ini urusan menyinglah beto bencang gerok lorong keng mundak timur dina jek menyinglah beto bencang norok benrong lorong urusan menyinglah beto bencang nih lorong itu lantaran tinggi derajat ngi swarga napa boleh pas sampean maca Fatihah dari bismillah sampai gun waladhdallin payakin rajuh kan serena milana saben-saben mareh asolat cek kalau pae si adu aki bang sepong kule tak uning cek mulai gelek kiai panika debu tentang napa keng kule terus bahasa nih kan tina mun mi'raj gempangan dia enten kule matur ayo lah marah salak seto ngejalur langit mon keng kau leben ajunan panika trolek ka satengah hajat salak seto ngejalur langit napa panika reng sepong milan dicoba kiban Gusti Allah ni ilmu Al-Qur'an anishkurli wali walidaik dua reng tanding tabar je nomor setong kasengko kudu tawasa ke langkong ben nomor dua kareng sepon wajib abek teh ni ke jalur langit ni Pak
Kaulah ben sampian panikamun keng bede saya penta ka Gusti Allah, bede ka bereen setuli panjing lah, keng bede hajat setuli ka pula. Nomor setong salat teu pamancer ka Allah. Saya kau cak pamancer ni ka bekto na wajib ka beuleuh kanan. Mun urusan hosok tau sa penta, bila para begina bejaran cecelan lah hosok tibi. Tau sa penta mun hosok jadi. Jarang padendi ka bereen ri. Kau lebih lepon berak pikiran gini kau, oh tak usah bentar, tak usah usaha aja. Laki mau tibi jolok dia. Sabareng saya baca, salawat, istighfar, wah. Mau urusan hosok, lah tak usah pikir tina. Ya si penting nomor setong bekto na solat tu patepak. Mau jet sobu patepak ke sobu. Sobu pani kebuk ki tada areh. Man, sobu ni ke ki tada areh. Rak terak tanah oleh, kemun rak terak are tak ada rolah. Arwah Tuhan. Adakah? Asar menika are ki perpantera. Are ki perpantera, ki peles ke bengkopeng arwah asar. Mun la kacep arwah maurib. Asar ni cut ipaenga asar ya. Asar pa ni kay paenga cut ban Quran. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jegele mak solat jadi jan Gusti Allah. Was salatil wusta, as salatil wusta ro solat asar. Ana pa mak perlu paenga sabab begina tak kepe asar wah. Sobu cegeng ana pa bolan begina makat alako. Tahu sa soro maurib mule pasti ana pa bolan na lalesoh begina bolong ben bele duhur makisi tak bejeng ambu kia ara pa bolan kereman kare singakan lah bila duhur karo tina mak tokang tina mak pejabat tina mak menteri bila duhur begina ambu jat ya urusan apa bejeng tak tahu keng bila dan duhur ambu paling enjak ngakan nah Engki le asar ni tak kepek pak tak kepek asar tepak kamannya menelaku asar ya sampian menabi ananggel sampian menabi alaku naman pekonyok la abulud ben malo saja macam monikala mari duhur keli tanah aja deh keng mun mari asar ke budi bek lemes ke bener coklaan wabak tengku mun tak gempang pong kan dalam duhur wah makiringan nanggel lemun rop sorop are rak barak ka maurib pak item mula kalan jigen pak ibilu gede marwa wah mun kau lisi reng pendengar tejukulanan reng tan nih mau nebak ngecer masang butok mancek ben sejemaj oh pada ngerti tahu sa kebeter pira urusan ngucak cek lili pada tahu pak pada ngerti mun gini amilan nah ana pemun mari asar alaku mak sajen semangat arwah setan sinolong nih mah bukti aki sambian pahala ngocak deh ya kol berapa kena kol lemak seperapat lempo asar ki ereken bederos korosen nasa lo karidu kampet ya karidu kadebeng pamare gelu bila lik alik kafuru si mola salatu wassalamu alaik nginding mole asar tak kok tak kejapok depak karoman niat bejeng asar kena takbir Allahu Akbar jawab ben masjid Allahu Akbar jadi saya hanya majema toor jadi jadi iya kata teti nomor setong kau leben sampian penikamun keng teroan dia jalur langit ilibat bejeng pak ya dia ngomong mikrat anda ana pamak kanjing nabi setero narem Nabi panika separing na perintah solat mak kotu kanjeng Nabi seong ke atas langit mon perintah si lain malaikat Jibril si toron ke bebe keng khusus solat kanjeng Nabi seipong ke atas langit ben Allah ana apa bolana mak le kau leben sampian paham kunci na langit ben pamukaan langit si paling gempang ben mapan solat ada boleh mak taker abejeng narema perintah abejeng beuy kanjeng Nabi sekutu ongke ke atas langit kangkui apareng nguning Allah panikah manusah pamukaan langit sebaling gempang bejeng sampian making ngamalagi na apa beuy keng tak bejeng ada nol sampian tina mak amalan dari jujun yang kui tina mak amalan dari
rong seberem kiai bon guru diri reng wali yang keng mon tabet yang sabab boy nol. Ada cet amalan si paling karatu ke Allah. Ayul a'mal ahab ilallah. Kanjeng Nabi, amalan pun apa si paling ngetop tidak banding ke Gusti Allah. Jawab kanjeng Nabi, as-salatu ala waktiha. As-salat petepak ke betul nah. Orang makin ni kapot lopot, pe je ngajar ke lah, cer doa na je hosoan. Keng arah apa ben buk. Pe je ngalat colat pada bener ngasilat roh. Asal tu jumpa lihat ngagak assalamualaikum ngangkat tanam. Ya Allah, cecelan sedu malam. Tangan nih, apa boleh tanam pas bek tangki ngak dia? Para cecelan je berarti lah. Kau leben sampean montroman dia doa nare beja ngapa loroskeun lupa. Nomor setong beton nah. Nomor 2 tata krama na beja ngani kene kesekutu peke. Ani ke kodun nah. Ai pong mirat. Nomor 2 mun kau leben sampean asolat pun usaha cabi sireng sepo. Cabi sireng sepo. Kau leben pun asolat kanjeng Nabi. Amalan pun apa boleh sepaling karatu ka Gusti Allah? Birrul walidain. Apa teh gareng sepo? Titik wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha guru titik kaning tabar Pak. Wa qadha cek tabar boleh. Allah si adebur. Cek tabar boleh. Nomor setong alla ta'budu illa iyyah ben kudu pangeran kasengko. Cek tabar boleh. Nomor 2 wa bil walidaini ihsana kering sepo ben kudu bagus. Kering sepo ben kudu bekti. Cek tabar. Tak usah jareng, tak usah. Cek reng sepo gula tak adil. Ada adil tak adil. Kau reng sepo bagus, reng sepo coba, kau ceremi tak ceremi, kau cengkal tak cengkal. Anak pakun wajib abek teh reng sepo. Karena anak abek teh reng sepo, beni bulan reng sepo, Pak. Keng karena perintah Allah. Kau leben sampian mun abek teh reng sepo, keng karena ngabesagi bagus reng sepo. Bila reng sepo tak cocok kepikir burung si abek dia. Keng mun abek teh reng sepo karena Allah. Tak ngabesa kireng sepon neten. Ai. Njak santak juga malam-malam reng dina dia. Yo jole apa kok kena? Semak ke bangkung dia lah. Oh tak langkong. Kau lagi TV kan tak ngiba sopir kan. Sopir gula berpan ke Malang bulan ni benih ke sopir cik itu punya kuncing kan ke Malang. Yalah abah mendadak ya. Mila ngereng, kau leben ajunan panika pu karena kadang bedengak nika Pak nyon sepora. Iya. Maben Bu. Mon ki parapan banyak dunyanan nang kaalek ki sehat wah. Bila lereku laki sagi enpah nang kangko nyaman kebay paburuan kok. Pamilu albon melolok. Are berarti ala tinreng sepo king karena reng sepo bani karena Allah ya. Munta engki ala tin reng sepo karena si ika karep beni reng sepo nah diandiin reng sepo nah nika ngas tete ma ayo pikir milan mun ka reng sepo ayo seki bede reng sepo ki odi reng sepo ayo cek uang buang cabisi entare milan dan kula matur Pak kaman-kaman orang makin ni kamun ke kiai kadung salaman ini balik kalau tak itu mau jauh berapa kali pentelan di pengari cuk burung kau lurus koros pada benih ke balik ngak ni kelah norok ben bau napa ya Allah perro burung matanam jan gule beke tapi mun kering sepo ya kau lekan sering ngojaan panika anapa mak Gusti Allah sepaling keterangan dengan Quran sepaling tegas cara nak tata keramah pira anak kering sepo imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin terus wa qul lahuma ning ibu diro deki bada qaulan karima ben mun abenta ben reng sepo bentana ben kodu sedeti seneng gareng sepo cek saking Quran ni katoron ning Madura wa qul lahuma qaulan karima can kaula ni kata bela cek saking Quran ni katoron ning Madura debu panika koduna anak bon wajib apa sah kareng sepo ni ka qaulan karima tafsirna kaula cek reng kadang nyentak keruan je tak gigir keng kadang nyentak kareng sepo ndi boleh sina onggo Pak iman kaman kula cerita
anak ni kajian jeremi reng sepo pani kasajian perak ki pocet pada bon roi ka perak Arya apa roi mak arwah makam rojom arwah mak iya makam giro arwah selap anu tada apa iya makam giro makai sabito kali tanya makam aja wah pesiom benembu ya Allah tepak kasih kecak tangan nak tak tepak kasih dugung je alhamdulillah ilo kebola kata tangkep bulan anan jeremi ben pegelar ala je tangan nak jadi cek kecaan bangga reng sepo pak andi anak kecak keng pas belik makin mon anak andi embuk jeremi boleh burgi apa wah perak atanya berpan tojuk ben kanceng ada embu atanya Arya siapa can embu kancer ibu kancer lakoh Arya reng mur dejan ya datang boleh setong nak itanya ki boleh bunuh Arya siapa boleh dugale ben lah mayu marah tanya apa boleh pompong tang coloki sehat mula setruk tak kira nyaut kok ja perak atanya dugale embun silasen ni ke pertanyaan tepat kau lewan sampian lambuk pak sapereng saya tanya ki jauh pakun benembu embuk pani kecil liser ke kau lewan sampian tak geng lepulan embun tak sehat roh cek saking ki beres pikir nembun ro ngocak pasti kastana ben lambuk separapan lahir tak kemet ben kok jong saking debak gelek ro pak kemet jadi burung sih titi manusia titi majid langsung pak nah, ayo sambil pikir abah panika. Mon keng abah panika teroong guan pak. Seda pak atas langit doa panika nomor setong lebat solat. Nomor 2 jalur langit nikah. Ma ayo gareng sepo bekte. Segi odi cabisi. Saya pon tado omor doa ki. Cek keluleng ngaleleng kamandiman. Sabelun onyo on doa ke kiai. Sabelun onyo on doa. Kabara habaib nomor setong ko tuduan reng sepo. Ana apa bola na ridallah fi ridal walidain. Cak saking pajelas dah guna hadis panika anak pangabekti nabaan kareng sepo kudu lebihan dari pangabekti nabaan ka orang lain wajib tak masuk ke guru keng mangken ni ke pak insyaallah mun ke guru asalaman gula tempo nyorot nih bebetor mak mun nengi compok panika tato cepak dung tedungan ya den labeng keng letak iling kele erhoi toh ini babak bedeng kuita tak keraman iya cek perak habisi melolo perak pintai doa na melolo ngiba aki leole cek apa ngaruh perak doa na melolo tengen giam bu rotaker apa boleh minta doa apa kari banjong cek sal nyongop minta doa lo perak cabis tak cabis sekali jadi ngiba aki cek apa ceng tak kira banyak pamintan namun ring sepo bani keng cek pot lopot iman kaman gula motor kadang nak foto bani pak mau nintar ke majikan roh burung sikus-sikus ke bah bilintar ke majikan apel epir anggur manggis buah naga buntu beti kerancem intar nyongop ring sake wafer ebliken romari saya ke bah bila kapak ben kambu guring tapai tidak boleh Cereng jetman nyaman na gini iya tak ngibagi roti gembul ban keng ya mau ngibagi roti gembul ben dinajuru brownies oh tiro rasai kambu ya bu rasai jajan sial bu ya Allah mak beri saya nyamanan ben guring tapai betul ya tak teman ngibagi marah nanti jadi Allah sih ada bu mohon banan di lebih na dunya cak saya jelas nih kan ini redaksi nagulan mohon ban niat sadaqah mohon ban di kejumparan dunya saya pamilu ka ada jadi sadaqah na ban jadi ya lil walidaini wal aqrabin apan benembuun melagi jajan ka ada Allah saya ada bu menika pak ban mohon kaya sadaqah niat majumbar orang apan benembun majumbar ka ada ring mangken ni kalap salep ring mangken menika kita masuk gulang gigi ya ini kan jungkuti paenga menika milan kan abdi namatur mayu paguring tapai malolo di maban bu bedi jedeng kok apa jong yari guring tapai ya sabek meja jadi sabek ke meja bedekar boh are mak guring tapai selele telu hari ruanna
Mata pas batada bu, kan kau lang ngocak batada, mon korang bilagin boleh. Jarang guring tapai. Jangan bun, anja ini unik ben kok jadi kalak geni segoni, jong le tak lekas tada. Aro beni ini unik pak, ngelenyer lah, lenget. Ya sara le guring tapai tidak boleh. Nah, you sampai pikir kau dien menikah. Jadi para rabu sisami muljang nomor setong, mon ke ngadu akhir yang sepo, kau leben ajunan panikah, cek ngantos holan. Beni salah haul ngak nikan, ngingak na ongkun. Nganyare boleh. Jadi sepon mamulan kendur, adu akhir benga sepo, tahanyengi boleh. Deki lah kendur mah beda haul boleh ngak nikan. Deki tahanyengi boleh. Cek kau tu ngak kini kejeten. Para rabu sisami mulja, wala sagak dito po na pa si Bisaya Toraki. Oleh berapa ber? Oleh berapa? Sana ba? Syih, telotong perak. Karo Pak Firman, oleh berapa? Setengah jam rialah. Masya Allah, Rabbi. Terakhir, ada apa? Benih, mon la ronde kedua, di bagian jale jak, anu ronde kedua. Para rabu sisami mulja, ya, pong perak bahasaan bayu. You. Marah singit dong jagai apa bahasa aku? Sakeje aki to beden sak benan. Setak nyapa marah duli nyapa. Buk, ngiding buk. Sampian makita kersalang lompor cekeng tabun siapa sah. Sampean mah kita kerceleng deui na sia sujud ka Gusti Allah keng mun ki bedetokar benteretan bentetang keki tak nyapah tak kira depak ke langi mak depak ke langi ke genting ke masjid tak kira depak aja benih can gula nih kah hadis kudsi Allah jad selakar sia sebuah ki kak dinto gencerna baja ngahodri pangeran kak dinto puasa na hodri pangeran kak dinto ngaji na hodri ben wirid de pangeran can Gusti Allah tahu saka bala aja mon hodri ki beda soker ben tetanggen aja dia ki beda tak nyapa ben tetanggen aja dia tahu sa tahu aja kok jak laku apaan hodri hatta yastaliha ceban dak nyapa aja dia buru ka bala kang kok jen di amal apa milana sampai ulama ada buah ki pak tandena orang sewajib nyeper ke neraka mateh ki pakun soker ben setong orang nikah tandeh jajan ki nyeper ke neraka menikah maju cek peraknya pak buk peraknya pak di nama kita isaut di cereng-reng nyapa tak kudu isaut di tan orang nyapa lah kena setom perak nyapa urusan isaut di tak isaut di tak kudu pada ben sampean atau tolong ke orang tak kudu isa kelangkong itan kan sampean nolong ibu nih yang bolan terus ke kelangkong tore pakai karena Allah urusan tak isaut di dinah saya penting kau leben sampean atau rocak perintah Allah nyapa urusan seesapa tak nyaut ikan urusan colon saya tak nyaut jadi ya ini urusan kau leben sampean iya mun tero nyaut atau bunte demak buk pas tak nyaut tero bunte ibu di nama buk demak aku buk buk demak demak tak nyaut dah beremu le wenga jadi bah pancelak ini ya dan role nyaut pakun benta usaha sakit ate gara-gara kau leben sampean nyapa pas tak isau titin ya urusan orang dia sepenting abe nyapa tahu saja ngelajeng urusan duh cek peraknya apa ayo nomor situng mak le bede parlo na parla para kapel kak nyapa nomor 2 nikah ungguan kula nikah mun nikah kula tak ke aja pasaan panikejet eka kebay ben Allah mak le titi bengkel lah kau leben sambia sesabelas bulan rola carka lacer rosakeun ke kapi sesabelas bulan pokok ndek tepak sabulan nih kesampean bulan pas saben kula pokok ndek tepak sesabulan pane sesabelas bulan tu sanai kosot ke kapi sakali tak pakari ben Allah mak kita ngucap amin ben sepenting apa sah begitu apa boleh ngucap amin ya jung tepaan pasar meni jung rangingan amin dari ya milana gantian gula motor
Pokok bulan pas saya buk jaga. Mon lah sebulan pas saya direng tepak. Saya 11 bulan makitar kalacer nancur. Pakku ni kebitong fokus ben Allah. Milana man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mayu pong-pong ibaringi kesempatan ben Allah mo kay pada apa ke bulan pas ada tengan kekapi ben Allah. Mon keng beda orang pada pak ke bulan pasah kini ke berarti keng cet niat isapora tu sana ben Allah pak. Ayo ke ba pasah. Kay man ni pasah menika. Mila namun pon apa sapa ongguan nongku pas sadar area bengkel la abe ria. Area si mengosot tu sana abe. Tina. Ceki aben taan si ben soromban. Malam yada kau lazur. Mohon beda orang ki bentan apa kun ben soromban. Lesana ki tak ning erem padahal sak pasaan. Lesana pakun si ben soromban. Aben taan ju ben tetangga. Pakun mancelak ben pagigiran kalake. Can kus te Kanjeng Nabi jadi tade parlona parla para kapal kak. Mun tak bisa ngerim lesana belekan. Ayo sabulan pas saya puk cek pada bentaan. Ayo cek pada bentaan mun pola na tau saga bele je bila benar ben tak pada bentaan je cek eng lapar ke kapi lah keng saya ka maksud ayo je ge kai ngai pat ngaga aben tak cuban tetang ke la pasaan keng lak keresial leki ya Allah lek ben mak keton je awo ben asadele iya pasaan reperak mas mau tu memari telasan ya ben kok terus senah ja cara kelas cara kelas je dia. Ayo ambui geluh sebulan pasah. Mon parlo si tak biasa malamalan pong bulan pasah. Kabala ongku ka Allah juga kau leban sampian keng nyok na sepora. Tasbih sila pegak roh. Toor boleh. Awirit. Pagena, yung tak gena malilain. Tina makita malikaukah. Ada bida na kau ka ben atom. Si bada bida na pokok epeler. Makikaw ka mirai ka kalong. Ada parlo na roda. Tina magi atom pokok epeler pada dia. Ibu cah sambiamu kemo. Kau kah? Kau berai ke kalong. Cah tak kira ngeber bola na kalong kau kerja. Quran saya tak biasa ngaji. Kau laku kulukuan pangaji. Nika tina. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Mun beda orang ngaji Quran ke tapal ke. Arole genjeran dugale jan Kanjeng Nabi. Nomor 1 genjeran ngaji, nomor 2 genjeran bukel-bukan ke atas ke bobo. Boongguan ria. Lain ya mun si pancas jaga mata palke. Karena ma'as safaratil kiramil bararah. Genjeran padubun malaikat pangkada orang ngaji Quran panika. Ya tina torai. Tahu sa target engkau mun sehari sajus berarti hatam deki depan ketelasan. Tina mah kita ada pak sajus, tamun pancas. Alif lam mim. Mun jadi pancas ke kapi biasa nah. Rek maren apa? Zalik za cermet itu topa. Iya, mak cek saran na Quran. Sila hor pa bekerja leker pada bandri ya. Arab mau bajir lacir. Iya. Pah Quran masih salah. Tina torai ngaji Quran torai kan kak 5 depan sampai beda bunuh Gusti Kanjeng Nabi sepenika. Iqra'ul Quran, baca Quran jadi ya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiku laku nere kiamat Al-Quran ni bakal ngaleleng nyari orang selebur ngaji Quran. Di mau orang sing ngajian Quran. Ayo red ben Quran mun tak ada apa ke beunglah beungeus warga tak yocol. Sampai malaikat penikutnya, jangan malaikat, do emak amara tempang gelu, nite gelu, do emak rumah lu cucan ngelacat do bekas warga. Quran nyaut, tak langkong reng delem kan teman. Baca Quran, ngejet ketua panitia Quran ya. Sambian papudui, sambian pagendeng, munan di reng delem lolos paku. Tak ngening libat ada, libat budih. Dem mafu pergi holil juga lah. Maju, kayak pikir, tina maju tak usah target ya Quran deh. Lu marah. Hari apa entah Quran deh. Empian andi Quran. Kira lebok ngejopok urus andi Quran belek kena. Yo, bade Quran empian. Buk. Oti kayak ngai di mai sabo. Singa berdetas turung singa. Quran re 30 juz.
mun lah sampean muka tepak ke Yasin arwah benilah apa boleh pas kini perak seriaan atau les almarhum ning ibuding arwah oleh nanya ibu arwah Yasin melolor wah arwah beni Quran robu Quran itu kalau jus muka tepak ke Fatihah ning konjon keluar Anas maju baca Torah sambil Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertamoi. Balik. Iya kak. Ayo luku. Torae gelu. Terus aki lakuna. Dapat lakuna terus aki. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lemelia. Torae boleh. Terus aki lakuna. Arya 3 tahun tak hatam reja. Kita ada pakai Ali Imran lebes ya. Banyak gulu saya telkok lah. Ya, ingat hari. Mayo para rabu sami mulja, manter-manter gulu ben ajunan ngaule barokan apasaan. Ben manter-manter abe pani ke sapora setuju tu saban Gusti Allah. Sagak ditu para rabu saya bisa ya turaki manter-manter lah marakana. Nih kan saja kerjaan. Kau boleh ngocak mare duhur, kau boleh ngalih. Kau pun mare bela siapa nah. Kau boleh ngocak pokok sangat tes. Kau boleh dapat kekenangan. Kau boleh ngocak je. Kau boleh tak temanjingan ni ke bektok. Kalau sana apa ni kau boleh dapat kekenangan. Pokok sangat kayak gitu. Siap. Pokok sangat kurang 2 menit dapat kau boleh kata. Kau boleh tak temanjingan ni mun ke bektok. Keng kau boleh berengoning je. Duhur, kau boleh nengi kenangan lain. Jaga-jaga. Jadi kau boleh panik pole ni serkambian. Kau mun kau ring mak semak. Mbian ni ke pas kol sana apa depan ke jompo. Berem, mun kau ni ka. Aduh kak, tikel sesakoni kak dito mater-mater paring na barokah. Sakak dito korang langkung nyon seborah. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.